pekerjaannya kapien sayo isi saya tak jinggera Lelaki sadin Bana kijing babe Nyon hau mau lenai Hakim 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 Umau lenai udan katamban syakri Naka bentaka jonga jongpi Kikam penre bahakir yang baro Kikular ban benyo Basuk kalawe lasai lasisni Dongin yon hau mau lenai Deka parti jongpi jonga Projek pekerjaannya kapien sayo isi saya tak jinggera Pelacik sadin Bana kijing babe Nyon hau mau lenai Hakim 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 Umalanay udan katamban syakri Naka bentaka jonga kejongpi Kikam penroy bahakir yang baro Kikular ban penyo Ban sukalawe lasai lasisni Dongin yon hau mau lenai Deka parti jongpi jonga Terjet pekerjaannya kapien sayo isi saya tak jinggera Pelacik sadin Bana kijing babe Nyon hau mau lenai Hakim 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 Alalang baru dongin yasnokti Kopat kamelim konstituensi Kijing sadin napang bandrat tingkom Jing start hangi kasyong Dongin yejet yubil balaran ba Ya iyo nalang klau Hau mau lenai Deka parti jongpi jonga Projek pekerjaannya kapien sayo isi saya tak jinggera Pelacik sadin Bana kijing babe Nyon hau mau lenai Hakim 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 Umau lenai udan katamban syakri Naka bentaka jonga jongpi Kikam penre bahakir yang baro Kikular ban benyo Basuk kalawe lasai lasisni Dongin yon hau mau lenai Deka parti jongpi jonga Projek pekerjaannya kapien sayo isi saya tak jinggera Pelacik sadin Bana kijing babe Nyon hau mau lenai Hakim